Chibay levek ule chante u. Voina hiyan girl generation group ho Chungchang kalau shildon che uani. Video hiya top thlengin en ula shia thiam lo le zodu te inne ni chuan comment lama emo Instagram ma emo minron zod mai donia. Video ka chan main thil pakhat ka soi du chu an ming ka lamdan hi amag deu mai theya in hi sab khan milo she thiam mai donia. Ole tuna ilo chan tuang u. Girls Generation Group hi SNSD mingpon an she chenani. Hemi te hi South Korea girl group band ani a. Member Hriat, Jaeyoung, Sunny, Tiffany, Ho, Hyun Young, Yuri, Soyoung, Yona le Seo Hyun te ani. Amma khan member pakwa ani a. Mase an member Zinga me pakhat Jessica in September sang ni le sompani khan group achwa Sunday ni. Jessica in achwa sanatang khan members Hriat charchar anla ni ani. Girl generation ho hi group lar vedeu anni a. Chuan rule pui mor deu po anni ani. K-pop industry international level thleng turin girl generation ho hi nickname shang te pon an ko thina ni. Entirnan nickname lar vedeu the nation girl group girl generation 10 oga sang ni le pasari khan an debut ta hemi ma pon an album ming chu girl generation thawani. He group hi sang ni le pakwa chang khan popularity an muchan to ani. An lama saber chu gi ani a. Chuan hemi la hi mipui ten an du thana. Chuan chu mizwa an la thau gini o le run devil run te point popularity an mu ani. Hemi te group hi Japana te po an lan emema. Chuan Japana te po hemi te group hian award shang an dong to ani. Girl generation group hi sang ni le sompasari khan Billboard te tengin top K-pop girls group of past decade award an dong to ani. He group hi ASEAN group a YouTube a music video panga gi ti le I Got a Boy ti le The Boys Mr. Taxi o ti a 100 million ayatam view mama saverte ani. Girl generation group anding khan hunan seng na sa hlea. Heme group atanga singer Yona in heme group ajoin ma khan zani ayatam audition apeto ani. Mun shanga music video drama movies henga te hian ma se khoya ma select lo ani. Chon atopa heme group a hian an select ani. Heme group a singer dang Soyoung po in ama khan Japanese music industry a atrai to a. Ma se a Japanese group masakha kumkhat chungin an bende ne. Chuan sang ni le pania Soyoung hi heme group a an lo select ani. Janghan heng group a members te hi Chungchangin an select ani. Heme group a members te hi akum an training nuwa chau heme group a an select ani. A training kumnga a training kumruk ten. Chuan sang ni le pasaria he group hi an debut tani. September sang ni le sompali khan Jessica in heme group achwa sandu thu asaya. Chuan group a company SM Entertainment po in a announce ani. Jessica hi nadang awangin he group hi at huna petheidon lawa. Chu wangin he group hi achwa san don ta ani ti in. Chu mizwa girl generation te hi members Hriat chia anni. He mizwa October sang ni le sompasari khan SM Entertainment in announce Tiffany Soyoung le Seo Hyun ten an contract renew turin an nara. Achan chu acting le solo music
career la an focus du awangin chuan girl generation group hi hola an dari ani chuan hemi group chungchang engma share tur ala omre lo ani an lo comeback don nge don lo ti tuna group members te hi an solo career thowa an boy a member Zawngte hi an acting le solo singing te an boy ri ani chuan an lo kir le tur chungchang eng news ma ala omri lo ani tikhan tha in tm girl generation te chungchang chu tha in ti le te lo kha komena min lo shil ve ula min lo like in min lo share sak ve zel don nya kan Instagram ate po min ron follow ula a link hi an hnuai description a om min lo subscribe sak zel ula video thar in don theinan belai kon po in metel ngal bong ton nya chuan min en sakawangin invite chunga lom thu ka se